Menta kata yau ini pai saka kubor ka bede ba jing sa dien ha ka liang ki kampan rai ha ka wei ni kisnong nong kundong ha ka ba ki pat ba ki kendu jing ki babon ki liang ha ba lap kum kini kisnong ha to yano en konno ya ka sarkar ne ki nong mikman ki ba le se la ban ong ba la da ma ki hi hala ki jong ki yeng kim yo kita ki jing jong khun u hajar la jong kum no kan ki sarkar kan yo mentangin api sipor ba pine kimi hi kita ki jing jong kan ni kisnong Hagani katayo kakanhun upisian kalahyar, syakaway kasinong kabadan syarum kasinong nong klaw. Kabadang hap apo upod usam, jong kamayrang constituency, Haga District, West Khasi Hills. Gani kasinong kadi kasinong Jakong. Hakabakilong yeng kaladan palat, yaka shispa andro poteli. Gadi kasinong kabasay so abha, hagarep karyang. Hagababon hi na kinong syong hangne, kiim nakakamrep. Hagani kisnong ki jingthung ayu ki bamsay so. Namar ki jat jingthung ki babon kilong ki manbha. Kawai hi ki jing jong kani kisnong lalap tang mariapoy hakawai ki benta kabatang 1 kilometer tam ban poi syakani kisnong. Haka bangi lahap ban pensange no ekakali. Haka benta balakut no kasurok rong. Haka jinget kejat syakani kisnong nang ni syakamat ken. Nila ban senguthu ekajinge jinginong syang snong bagadai kalet kawan bat kakit kaba. Namar kadai kisnong kabalalong snong la bon snem. Hendrai hado menta kampat yo ekasurok rong. Wala kasurok handau keladon lupa. Hakani kisnong ngele kendo ru ya wei urang ba ubala khamsan garta. Ubalong wei ni kirang ba ubala wanseng kisnong hakani kajaka. Ni wan hane ha Jakong imi ina nong sunri motoyang marsilong pat nagi thain paryong ke ni wan ha kasnem chajar khandai spa nriu phu nyo nisdang ta ki wan tre chuwan tang ki kpa ki kimi kimpat wan hakasnem nriu phupra kemut kilawan lang bat ki kimi ki khun ngile jauh ngile hat empadon lenti tang ki hati sudah kidan barok keleng ngisu hakasnem nriu phunyo nriu phupra kemut ki sna tang kawai kaying kabalang kum kaying kuti ngisui songlang barok halaki kamera barok khot namar ngim ngidang ting punya pra la kajong makidan tangi hati sudah nang taringkat kita tuan bat kini ki khar rimasi nepali kidon hasnem rupo pra hak bakut kesnem inum chalot mar ngil wan repon riang ki kini ki khar kila mi no kinum sedon lo thang de ila sa tang pare mangi ha kasnem rupo chajar khandai spa rupo khandai ke kemut ngila chong sa ngila chong chnong hang ne ngili apra la kejong ka king man la ki jaka kilum kila don la kejong ki ngili apra no ngili tre ngili ta de komentar baka long senang kumne
Te kejing te kadang kena kesuruk kita bestom hadu kata-kata. Hadu ba mencual lele bodang don tang hitrok kena kelau kemut i lekiau ngilek men step kemut ngiwan pois arsengi cene. Bun mengisak kut lenti. Nemar kena melaj kesuruk. Tang hitrok keding isong haki. Kumbaka long hi haduk menta. Banlet banwan kene kesnong kamlong kebasuk. Namar hab banyat kejat. Kam tam menta kepor lior bejur selap. Ki kali kamairu kemlat satia bandrung sya kene kesnong. Lat no tang ki kali ke bakam klan bor kum ki trok bat ki trok red ki badan 4 wheel. Hang ni pini wat ki trok red ru dan ki benta jong kesurok kendo kemla satia banyat na kejing sentut ke kendo. Haga baki hab bante apat sedaki kenjeri ya ki syaka jongki. Keriang ơi. Kajing bampat dan kesurok rong kalabuk jing e ginong syong shnong om tang hakalet kawan. Nrei kam tam hakapang kesitom namar hakane katan om pat dan kijaka sumar ki papaka. Nalor kapang kesitom kibrio kideru ki beem nagarep karyang. Nrei kamlong ke besuk ginong syong shnong ban penpoy ki marep jongki syakiyo. Te nakaliang jengi ngikwa ban ledi kum kini kisok pan kini ki bami hangane pok snong kum kini kisok trun kini ki kaj hapok ki yeu ki hat nrei na ka jing riam tan kini ki bai kali namar ka jing sniuk surok te ngiklem la satya ban penpoi seno seno ngichu habban subam habban su ais niang andre nyimla ban penia seno te nakaliang jengi hakaliang kayo akot ngisngeu ba lada kalong kene surok ngin sala sisa ban penia jeu yakini gimar jengi hangne po senong jakong Bunsin hakjing sisa ngi yat bed dak kejat hakipor ba kamman swalelei ngi syong haki trok ki teng bunsin hi namar ki trok kimdon tengi habbanyat dak kejat nangne samokara bat kasimporingi lai sau kenta kamtem lele ladala kit laba teng ngira si kilo ar kilo lane kumba lai kilo sau kilo ngila ban kit u senyam lane us ing banedi te kan simporingi lai sau kenta banyat dak kejat bat dadon ki trok kala along kejing don bok ka bakraw ngi namar ba ki trok kilakit jeuding bat ngi kyo halor jong ka trok bat ngi syong halor jong ka trok teng kasngo danda bat teng kasngo mujaru hakjo kapor namar ba ngi syong halor jong kitrok te bunsin ngi habanyat hidak kijat ban yeu lej hat bat lej pak sumar
ya kinong pangru bun sien ngikit haki khoding bat bangiba hakamet jung kibreu ban nyalam kisha hospital. Day nak jingsngo kordit palat haklet kawan kapang kesitom bat kakit kaba. Ba menta kakenti daki kentai jong kani kesnong. Kelami pat ba ban maramot ikani kesurok kabasan kilometer tam. Namar bakilangnya ban lej ut lej nam shikibor badai kemi kentubru ikinong mi kmat jongki. Hakani kasni kabakini ki kentai kelami pat ba kena samla bat kilong kemi. Ki samla shenrang bat kirang ba ru bon naki kilapep ban lej beri bat banit belas ni. Hakaba kele rap lang yakini ki kentai hakikam ke bakam khia. Nalor kini kirang ba uwe ni kirang ba bapau kmat akani kathan ru uba pentre ke surok shaki wei ki benta jong kani kathan. Katau ba nganwan lambok nong siet. Ula kener ki kiti jingerap da ka bawanra iki kali po silum bat ki trok ban yarap kit iki mau bat ki siap ban pendap iki benta ki belong thliu ha kani ke surok. Hakajuk kapor ngirai sendon ban yami pajba ban snano ya kene kesurok ban repair ya kene kesurok PWD kabala sniu sisa kabala long jeliu tan bala klong ka te i jenjar sisa kali hakaba kiyat kiyeng te nakata kadau ngirai tangkawe kejengmut bania trelang kejengmut jongi bangin tre sisngi khnang bansuk hakalai kawan namar kejeng sneu sosat jongi sisa kalalong kabapalat namar ye ki kali ngihap ban te de ki kenjiri nolor ki kenjiri ru hakapor slap kumtu ki driver ki hapan pak hiar nang ta ki haban pak kiu ngihap ban yat kijat ngibak laki kun kikti hakapor bagi pang hakapor bagi sitom tena kata kadau ngi yo i ngi kum kilong kemi ya kilong kemi ki bakha ki bapun klem pat poi ki jing sumar ki suklat no halenti bat kini ki bakha ki khano halenti klempat poi hospital deitang na kajing sniu tan jong kanek surak te sisa nakaliang jongi ngilas ngeu janjar palat te kumta ngimban se ban mi da kasnong hi bangin ya trei ya kanek kasnong ya kanek surak bangimut tang ban repair ban tep mau hagini ki thliu ki bala jeliu palat Habai i kini kajing kordet jikini nong shong shnong kajing keno hi kalet shaki bor sarkar kamtan ya ketenat Public Works Department bakamla ban siang rong ya kini kesurok baca kita ki kontraktor ki bayo ban trei ya kini kesurok kajing kli hang niru kami shaw nong mi khmat jongki shki yang dorbar thawan kejela namar dei shu nong mi khmat ubrang shu sha jet ang shen hnrei balai ye i kini kajing e jongki kun ki hajar hala ka jong ka yang jong u
nakapor sa kapor ti ila kular hi ban yarap yangi tangba ngamtip hadu hai kalakpoy kata ka ayu ka jing plan ka jung i sei kata kalakpoy ngim tip hiru la don ngatrai kirang basnong ke ikila yelet mi hi nakapor sa kapor ban tips pangkani ka ikila yelet mi sa ki sa leje kendu ya ii kila leje kendu hi sanong ston nang ta nakapor sa por kumngiru ngila leje kendu hi ya SDO jong kamairang civil subdivision ban ngobha ada ka jing kerpat ka jungi ngila kerpat i ban ngobha ban yarap lem na kamta ka jungi ban penbahaya kani kisnong ka tau ka jungi namar ngila i ba ki parasnong ki jungi kila shem shibun ki jing na kata daw kila persang hi ngaru ngalatip hi ba kila persang na kaliang juki ban ayu tang balik kumno hadu mentaru ngidang sahi kumni i kadaw kalong radu arajar pra hadi mangalong kemele mga ngla propose ke surok nadu nang nemo kara hadu stong jakong kalong khatsan kilometer dan le na marba katu san kilometer ke berang sakut hadu menta kahap po PMJSY kamde po ka state road decision ki surok kahap po PMJSY ngin hap am ika sanction menginyo nang maka PMJSY scheme kai ke bang ngila le pada kalong ngila pesangman budin maka PMJSY tingi don bok pada bang ngila yo how arja nyo ya sanction arja pra nang tala khot tender ban award ru ya ka tender ha u kontraktor u bari menteri ka kam tender ga ka basusi kalong ba kontraktor bo yo kam u klampat menteri betala sistem tender kan ke department ngala budin sebudin makin tei no tender ka department kila pha ka city ka reminder so kontraktor bo yo kam tender ngam tip nak daw ayu mau kamla menteri dia kasakut sa ka surok ado kutu ado muta tender kan ke department ke manse ba ka bakut kalong kalhaman cancel no ya kawo oda ngidang su cancel ya kawo oda dang menta na kalian ke privy department dak si benai menta but menta hi pada ro ngin khot biang retender biang ya katu keju surok na karkum ke cinta kurang ayo na po privy department na kalian jo ke PMJSY hakaba khot biang ya katu ba kin siang rong ya ka balamang na ka benta katu surok sampai beta pina kalian ka department usually ki analyze ya ka jimbom nak try jong kontraktor don buon kita tanda ya ka badai bakani na kalian department ka ko mangalayo jitip mga kalau makila ada blacklist ya ka katenggi kontraktor blacklist kamu lesi la bonum yo kam su to department ngala ko mo na kalian juga nan budin bha ka badai bakani ka surok makalong ka jakong ada ko way surok ki banga so don bha ka jin isnay na kalian juga nama halor bang yo snow ya ke ka bakipin pau ha ka por bangale kan ba selection how are hajar nyo pra how are ja pra ngalam no ndeo aja nyo bangas dang au siterik Januari after Januari how are ja pra ha bangale chisnong de ko na kan mausa kumnu ngale ka ka yo snow tengah simsa keluk ka bangala ala ya kata te la jin long dok moile don ajung mo dila beli pi ai bo expo kilometer ailam hawe ban itu kam dai ke jing sup snai jongai ka to dong than ka ma ngal is nei ke jing stok ka jing selang jong ki pre ha ka be betok so